Zahvaljujem predsedavajući. Jako kratko, uvaženi ministri i gosti iz ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove je na današnjoj sednici jednoglasno odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u borbi protiv terorizma. Ovaj sporazum, kako ste i čuli, je potpisan tokom posete ministra inostranih poslova Ruske Federacije Sergeja Lavrova 18. juna 2020. godine u Beogradu i njime će se doprineti bržoj razmeni informacija, iskustava i dobre prakse, posebno kada imamo u vidu poziciju Ruske Federacije na svetsko-političkoj, odnosno političko-bezbednosnoj, sceni i kada imamo u vidu njen doprinos međunarodnoj borbi protiv terorizma. Uzimajući u obzir međunarodne obaveze država i postupajući u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, ciljevima i principima međunarodnih ugovora o borbi protiv terorizma, rezolucije Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija, neophodno je inkorporirati ovaj sporazum u domaći pravni sistem. Borba protiv terorizma kao deo šire i sveobuhvatne borbe protiv kriminala i korupcije je visoko na listi prioriteta Vlade Srbije koju predvodi SNS na čelu sa Aleksandrom Vučićem i iz svih ovih razloga vas pozivam da u danu za glasanje podržite ovaj predlog zakona. Zahvaljujem.